Iyengqondweni ucabanga engqondweni. Iyaphi enhlizweni? Wemadoda nanga umplotisi nenhliziyo. Inhliziyo yenza inhliziyo iyacabanga ngani inhliziyo? Khona umcabanga inhliziyo yakho. Yazi ngiyafisa ngibeke kanjani? Yazi ukuthi kwaphiwa lalela. Yazi ukuthi indaba kwasebenzisana lezi zinto according to my understanding. It because uthando angeke kuze kube into engabhilonga engqondweni kuphela. Lalela ngoba uma kungathiwa ngempela kaBampilo uthando akube ukuthi ngenkathi umuntu umcabanga umkhumbula vele kuye engqondweni angithi umcabanga umqonda ngithi ukuthi ish ngimkhumbula. Uma nje uthando lahla lento engqondweni kuphela kwangaba nje sona nenhliziyo ngabe sizinhlanga kabi. Because ukuphazamiseka komqondo na amabhungwe ekhanda ziyawuwela ziyamshiya unoyiwena. Awucabanga ngeke usuhethwa abantu abangaki. Ngabe wena ngabe uyahlanya. Phela ngangisho na kanjalo kabi kwesinye isikhathi nje lesicabanga ngayo ayifana ngithi hayi ukuthi phela yazi kenze kuthola mana phiwa kenze kuthola ukuthi umuntu mina nje umcabango wami mina omunye umuntu athi uzokuthiwa ucabanga amasimba ucabanga uDodo wena indlela esicabanga ngayo uthola ukuthi mina ngizocabanga ngazuthi umuntu obhema insango kwesinye isikhathi ucabanga ngazuthi nje uthi kunengqondo lokho ucabanga izinto ezijulile eziserious yabo indlela esicabanga ngayo ayifana nami indlela engangibona ngayo not like ngithi into ekhona bo cha kodwa le mpilo le kodwa ubona ngayo hayi angazi ngibona Miss bakufundisa iphi science ayisuku science yazi mani ukuthi phiwa nokubonisa ukuthi umuntu phela we-science phela wena phela sekuwena yazi wena ahlala blame umqondo wami wena ublame umqondo wami wena angikublame uyablame phela izinto ezikhulumayo izinto engicabangayo izinto mana wena ngokubona kwakho lento engangisho akusiyo ungathanda ayenzi sense ayenzi ngithanda ngengqondo umuntu angeke umthanda ungamcabanga umuntu ngeke phiwa ngeke ngiyabheja ke lapho ngeke kanti usuke uthini intombazane nje before nje izozithi nisazothandana isuke ithini mayithi hayi ngisazoyicabanga lento yakho isuke usho ukuthini mike yakhohlwa ukucabanga zokuthandana wemjitha ake yabona ngoba usilisile emfuleni ake sithi nje kufika umuntu uthi awu nihlalele modana ahlala nje anangangena emanzini anangabhuda kodwa manje kuyashisa thothona thina sihlele singathandi ukungena emanzini kahle yabona asithandi yini enze ungathanda ukungena emanzini ngoba kuyashisa vele kodwa kufanele ncinza amanzi abandayo ngivuka isihluku mangangena emanzini abandayo uvuka isihluku mangangena emanzini abandayo bona yini nje yini uzizwa kanjani makufanele ethi umuntu nje waye wangena emanzini uqala uzizwa kanjani ayangithanda uzwa ngenhliziyo yakho ukuthi why uzozongibuza ukuthi why ngangena emanzini bengithe ngizongena emanzini ufika ngingasemanzini angisho ukuthi ngizongena emanzini usufika ngizongibuza ukuthi ngizongena lokho nje unokucabanga ukuthi yimi engicabangayo ukuthi ngiyacabanga ukuthi kambe mangangena emanzini manje azongincinza ngengisangicabanga sengicabanga esicabanga ingqondo inhliziyo ingqondo kusho ingqondo ukuthi ngoba manje amanzi akuncinza wena azilento ukuthi uzoyiphambanisa kabi yami mina sasikhuluma lento ngithi mina ingqondo nenhliziyo zenza izinto ezingafani kodwa zibambisene kakhulu ngokomsebenzi so into yami ke yathi ke amaye wena usushangaza ukuthi ngathi mina into yami yathi kuwe kuyenzeka yini kube ukuthi umuntu uyamthanda ungamcabanga ngeke umthande umuntu ungamcabanga because inhliziyo nengqondo kasebenzisana inhliziyo nomqondo kasebenzisana akuthandi ingqondo ayithandi ingqondo ayinama-feelings ingqondo ayinama-feelings inhliziyo yakhumbulayo usho ukuthi ingqondo ayinama-feelings musana ukusukela inhliziyo umuntu ngenhliziyo umuntu angiphika umuntu ngengqondo ingakho ke phela izinhlanya zihlanya ngoba kusuke kuphazamiseka umqondo usuke umuntu osehlanya umuntu kuyabambisana mfowethu nengqondo nomqondo nenhliziyo kubambi izinto into eyodwa umsebenzi ukuthi kwesinye isikhathi futhi ngathi uyafana phiwa futhi umsebenzi just that nina nifunga ngeke wena ufuna ukuvuma futhi mhlawumbe abanye abantu bengavuma ukuthi ingqondo nenhliziyo kwenza izinto ezifanayo although mhlawumbe ke kulocated endaweni engafani kodwa phiwa ngutshena ukuthi mina if ukuthi kabi yami akekho umuntu omkhumbula ngenhliziyo ngiyaphika mina umuntu umkhumbula ngenhliziyo kabi yami ngiyanqaba inhliziyo iyakhumbula inhliziyo ayinama memories boy ngeke mana phela ukuthi ngiyayinqaba kabi yami yabona umuntu makathi ayinama memories nginike phela isikhathi engikhulumeke phela ukhuluma manga ngifuna ukutshela umuntu mathi umkhumbula wamfonela umuntu angimkhumbuli ngenhliziyo nakhuluma naye angimkhumbuli ngenhliziyo ukhuluma nawe uthi
kwathi dwe Kuphi? Kwathi dwe kuphi? ngakhulule enhliziyo Kwathi hayi enhliziyo ngeke uthi awena musukusukela inhliziyo wena musukusuka uthando hlala enhliziyweni uthando shothi uthando hlala enhliziyweni wena uhlala engqondweni kuyasebenzisana hey akuhlale ndeni zombili kuyasebenzisana kodwa alukho enhliziyweni wena umuntu mamkhumbula umkhumbule ngenhliziyo inhliziyo Yini umahluko wathi phakathi esuke inesifiso sokumbona kusuke ngimkhumbule kodwa ingqondo phela ingqondo esuke icabanga kodwa ama feelings phela asenhliziyweni hawu Nwebantu ephiwa ake ngenzele sibonile kanje inhliziyo is for happiness and sadness it's either uphatheka kabi noma uyajabula inhliziyo ihlangana lapho bese kuba ukuthi lalela bese kuba ukuthi kule imizwa yonke le isebenza ngemizwa okay isebenza ngemizwa ake ngingaphiwa phela umuzwa wokujabula umuzwa wokudumala kulungileke bese kuba ukuthi wena usukucabanga kanjani lokho ukujabula like sengiphatheke kabi usuyacala ish kambe yini nani engiphathe kabi kwakade kusuke kuphi yabo sekufika kuba kuningi emqondweni akufika enhlizweni ufika emqondweni ukuthi we nalokhu futhi nalokhu ugcina ucabanga izinto eziningi ngomqondo inhliziyo ke siyaqala ke sibuyele kuleli side lapho lokuthi isicabanga kabi isiyabuya ke lokho okujabula esingena ngapha ebini hayi ukuthi inhliziyo iyakhumbula ingqondo ekhumbulayo ukuthi ha kambe uphofutho kwangiphatha kabi nala futhi hayi inhliziyo uyazi kuthiwa umuntu ukhuluphala inhliziyo yakhe mayikhululekile uzokuthiwa umuntu unenhliziyo ekhululekile nje ingakhe eyikhuluphaleni unenhliziyo ekhululekile unenhliziyo ekhulu inhliziyo iphatha imizwa ngithi ubalo awavula inhliziyo ayibothi ukhululekile uphethwe inhliziyo uluthandana ufisana into phela ayimjidakaza kuchazela kanjani ubalo akwavula inhliziyo ayibothi ikhululekile ngoba nakho ukhuluphela kuzothi ukhululekile nathi umuntu uyikhululekile ungakhululeka asiphike ukukhululeka wena ukhululekile awukhululekile phela yazi ukuthi yini ingoba kunento ozokusuka uyicabanga ngomqondo ekuhlukumezayo ukuthi ish kambe ngabe namfazi kusamele ngigane kusamele ngakhumuze iyengqondo ucabanga ngengqondo iyaphi enhlizweni wemadoda nanga umplebisi nenhliziyo inhliziyo yenza inhliziyo iyacabanga ngani inhliziyo khona into umcabanga inhliziyo yakho yazi ngiyafisa ngibeke kanjani yazi ukuthi kwaphiwa lalela yazi ukuthi indaba kwasebenzisana lezi zinto according to my understanding it because uthando angeke kuze kube into engabhilonga engqondweni kuphela lalela ngoba uma kungathiwa ngempela kabi impilo uthando akube ukuthi ngenkathi umuntu umcabanga umkhumbula vele kuye engqondweni angithi umcabanga umqonda ngithi ukuthi ish ngimkhumbula uma nithi uthando lahla lento engqondweni kuphela kwangabanjiswana nenhliziyo ngabe sizinhlanya kabi because ukuphazamiseka komqondo namabhungeze ekhanda ziyawuwela ziyamshiya unoyiwena awucabange ngeke usuhethwa abantu abangaki ngabe wena ngabe uyahlanya wena oh man uyangivumela ukuthi inhliziyo iphethe imizwa ngakuvumela uyangivumela yini shuthi awuzwa lutho ngaphandle kwenhliziyo wena cha mina ngifuna ukuthi uyangivumela yani phela uyazi ukuphendula umbuzo usho yiphi inhliziyo leyo washo noma inhliziyo nje leyo ara ngisho inhliziyo yakho uyangivumela ukuthi iphethe imizwa yami neyokuvukelwa yonke phela wena awukaphendula umbuzo wami phela uzahlule umbuzo wodwa ukuthi ngeke nguphendule ngaka understand kahle phela ngithi ufanele ngikhuluma ngayo yonke imizwa mina imizwa eziyo umzimba wakho no amadlebe njengoba ngikuzwa nje ukuthi akhuluma usenhlizweni futhi ngithi ama feelings noma kusho ngesilungu uyavuma ngithi inhliziyo ephethe lokho okay ngiyavuma hawu ufuna ngivume ngiyavuma uzungidasisa nje wale nale ama feelings okay kulungile ama feelings kulungile ama feelings ake sithi wenhliziyo ingqondo yona yokucabanga nakho ukhona umuntu ongamcabanga ngenhliziyo ngicabanga umuntu uzothi amthanda kanti usukumcabanga angithi uma ngathiwa phiwa unangqondo akekho umuntu ongamthanda ungenangqondo ngiyabheja lapho ngeke phela kushuka inhliziyo angazi ke phela ngeke akekho umuntu ongamthanda uhlanya phela uma ulokhuzana kodwa akekho umuntu ongamthanda kodwa if ungathiwa inhliziyo yaphazamiseka umqondo nje ungasho ukuthi ish